semang Sumatera Utara sami. Ring video piniki titiang jakin materang indik teges ganjaran. Tenka alite mace muacen utawi mirengam napi nike ganjaran. Nah, ganjaran ring bahasa Indonesia kewastanin karangan bebas. Kekawian utawi karangan sane nenten keikat antuk uger-uger. Sorong utawi jenis ganjaran nike wenten kalih, inggih punika wenten ganjaran Bali tradisional lan wenten ganjaran Bali modern. Ganjaran Bali tradisional nike contohnya nih wenten babad, itiase, sane paling lumrah utawi sane paling terkenal nike satue. Nah, contoh ganjaran Bali tradisional minekadi cerpen utawi satu bawa lan novel. Nah, cerpen inggih punika wantah susuratan puripan para perjane utawi tokoh sane kesatuwayang irike sane ceritanyane cendet utawi pendek nanging nenten jema kesami keuripan regine punika kesatuwayang. Nah, nike mawinan kewasanan cerita cendet utawi cerita pendek, cerita yang tidak semua kehidupan tokohnya diceritakan, hanya sebagian saja. Itulah yang disebut dengan satu bawa utawi cerita pendek utawi cerpen. Nah, ring cerpen itu wenten unsur intrinsik talar wenten unsur ekstrinsik. Makin bahas tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur sane wenten ring tengahing karya sastra utawi unsur yang ada di dalam karya sastra. Unsur intrinsik cerpen nike sane pertama wenten tema utawi unteng. Tema nike dados merupa nasionalisme, pendidikan, percintaan, kebudayaan miwah sane liana. Talar wenten sane kaping kalih tokoh lan penokohan. Tokoh nike wenten tokoh utama, tokoh sekunder, lan tokoh komplementer. Kemudian penokohan nike wenten penokohan protagonis, wenten penokohan antagonis, dan wenten penokohan tritagonis. Talar wenten alur nike pemargi utawi jalan cerita, wenten alur maju, alur mundur, miwah alur campuran. 4. Wenten latar, minekadi latar waktu, latar tempat, lan latar sosial. Sane kaping 5 wenten pabesan utawi amanat, yaitu pesan moral sane pacang kesampaian oleh pengarang majeng ring pemwacen. Jadi apa pesan moral utawi amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada si pembaca. Sane penuntat wenten sudut pandang, orang pertama, wenten sudut pandang orang kedua, wenten sudut pandang orang ketiga, dan wenten sudut pandang campuran. Nah, makin unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur sane wenten di luar karya sastra. Unsur ekstrinsik sane pertama wenten jumlah halaman utawi tebal buku. Kaping kalih wenten biografi pengarang, sire sane ngarang cerpen punika. Kaping 3 wenten nilai-nilai menekadi nilai sosial, nilai pendidikan, nilai percintaan, nilai religius, nilai kepahlawanan, miwah sane liyane. Oke, ganjaran Bali tradisional sanes lantur nyane inggih satu Bali kebaos folklor inggih punika kesusastraan sane menika ganjaran. Sane nyeritayang indik kula Bali kuripan manusia miwah utawi beburung. Sane mawit saking kebudayaan ring dije satu punika berasal utawi lokal genius. Nah, makin titiang jagi nalatarang indik ceciren satu. Sane pertama satu punika kecirian antuk lengkare ada koni ketuturan satu. Sakadi punika ciri-ciri sane pertama. Sane kaping kalih nike wenten tukang satu, wenten sane mirenang. Sane kaping 3 ceciren satu punika wenten keruna lantas, wenten keruna laut. Itu ciri-cirinya nih. Kaping 4 satu sane wenten ring Bali punika nenten keuningin sire pengawin ini utawi
tidak tahu siapa pengarangnya. Ke implisit zaman dulu nenten keunggahan sire watan pengarangnya nih. Sane kaping 5 satu nike wonten kudang-kudang versi sekali satu blog satu bawang tekan kesuna nike wonten banyak versinya nanging sane kasatu wayang wonten wantah asiki. Nah, contoh cerpen niku makehan contohnya nih reng koran Bali Pos wonten akeh contoh cerpen sane katerbitan hari Minggu itu wonten akeh contoh cerpen bahasa Bali. Reng zaman mangkini saler wonten akeh contoh cerpen ring Google. Nah, diki keunggahan contoh cerpen menika di cerpen kangen, Majogja, miwa sane liana ring video puniki tiang sampun unggahan indi contoh cerpen. Niki wonten linknya dados alit-alit sareng sami sane ngingaken video puniki klik link punike yakti pun sampun keunggahan drike contoh-contoh cerpen. Kemudian contoh-contoh satu menika di satu nih bawang kesune, satuan tuan balang tama, satu ibelong, gemiwa sane liana. Nah, contoh satu sane wonten ring Google sarar sampun tiang keunggahan link ring video puniki. Silakan alit-alit sareng sami cek pun punike tur baca satu-satu Bali lan cerpen sane keunggahan ring Google niki sami sampun membahas Bali. Nah, alit-alit sareng sami iwau tiang sampun ngelatarang indi gancaran cerpen miwa satu Bali. Mungkin ini sedikit jadi ingin tahu materi sane jangkep dados klik ring link puniki riki tiang sampun unggahan materi sane jangkep elingang memace lestarian budaya Bali ini antuk mace satu lan cerpen Bali. Nggih, adik-adik sareng sami wantah asa punika penjelasan saking titiang kirang langkung titiang Nasingampura titiang pupetang antuk para masanti. Om Santi 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 Om.